تو اس کرو چک تے وشو یہ گسیا سیدھی پنن گھر کن یہ چل اور یور کیا باسا یہ نیریا میں باسا یہ نیر مجھے لگتا ہے بھائی یہ ٹھیک گاڑی ٹھیک تو دیکھیں گے بھائی آپ دیکھ سکتے ہو یہ کزا گاڑی ونکس یہ یہاں پہ نا کافی زبردست لگ رہا ہے آج یہ کنٹینیوسلی آن رہتا ہے مائی کوپوارا مائی پرائڈ کافی ٹیسٹ اچھا ہے بھائی کافی زبردست بریانی چلو بھائی یہ بھی اٹھ پتھر اب ہم جائیں گے پہلے اننت ناگ پھر شوپیان پھر پلوامہ پھر بڈگام بارہمولہ ہے گائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلکم بیک ٹو مائی اندر نیو ولاگ اور میں چھس کران تھی سلم ٲسِو اصل پٲٹھۍ خوش پٲٹھۍ راتُک ولاگ پیو ڈیلیٹ کرُن تتھ پٔتۍ کِنۍ اوس اکھ ریزن ہمیشہ تھٲیزیو اکھ کتھ یاد ییٚتہِ چھِ آسان پنٕنۍ دُشمن دوستو آزُک ولاگ سٹارٹ کرنہٕ برونٛہہ چھُو تۄہہِ اکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ اگر تُہۍ میون آزُک ولاگ فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان فیس بُک پیج کٔرزیو ضروٗر فالو اگر یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ چھُو وٕچھان یوٗٹیوٗب چینل تہِ کٔرزیو سبسکرایب تاکہِ تُہۍ روٗزِو میانہِ سوشل میڈیا فیملی سے جُڑِتھ تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ولاگ سٹارٹ بہٕ اوسُس راتس احسن بھائی نے احسن بھائی ون ذرا ژٕ کیٛاہ کران بہت بس ہیلمٹ کیمرہ لگاوا کیازکہ آج میں ٹرائل کیا ٹرائل گاڑی سے میں ٹرائل اچھا لائسنس خطر بالکل ٹرائل کتہ شاید ہندوارہ ڈیٹ تہ گو واریاہ کالج بجے یار تتہ ایزا بیٹ گمت اللہ آج چھ گژھُن وۄنۍ ہندوارہ نمس آز ٹرائل لائسنس خطر اس آلریڈی ایکچولی گاڑی گھر مگر سہ تھوڑا بڑ پہن تو تتھ پہ نیرک نہ زہن ٹرائلس زیادہ بڑ چلو بھائی نکلتے ہیں یہاں سے ہندوارہ کی طرف یہ یہاں پہ نا کافی زبردست لگ رہا ہے آج یہ کنٹینیوسلی آن رہتا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ گرمی دیا تو یہاں سے نکلتے ہے نا یہاں سے نکلتے ٹائم تو دوستو فائنلی وٲتۍ أسۍ مین ٹاؤن کپوارہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ گژھُن ہندوارہ آپ دیکھ سکتے ہو مائی کپوارہ مائی پرائڈ تو یہاں سے ہمیں جانا ہے ہندوارہ کی طرف فی الحال چھِ أسۍ پکان ہندوارہ کُن احسن بھائی الٹو 800 تُجِس تہِ سۭتۍ بالکل کیا جی باسان نیرا باس ٹرائی انشاءاللہ اگر ژٕ ٹرائی درٛاوُکھ ژٕ کیٛاہ کھٮ۪ناوکھ مےٚ ٹریٖٹ کیٛاہ دِکھ آج ہم سے زبردست ٹریٹ کی یاد روزے کی ٹریٹ کیا ہے صرف گژھِ بہٕ نیرُن آز ٹرائی بس احسن بھاین ونُن چھُ اگر بہٕ ٹرائی درٛاوُس ژٕ کھٮ۪ناوکھ بہٕ بتہٕ چاے سورُے کینٛہہ نٔٹ کباب سب کچھ بالکل وۄنۍ صرف گژھِ بہٕ ٹرائی نیرُن صرف گژھکھ ژےٚ ٹرائی نیرُن اس وٲتۍ وٕنکیٚنس یور آپ دیکھ سکتے ہو ییٚتہِ کۭژاہ گاڑِ چھِ وٕنکیٚنس ییٚتہِ سمکھیو مےٚ فرینڈ اکھ یہِ اوس مےٚ کلاس میٹ فورتھس منٛز فورتھ ففتھ سکستھ سیونتھ کے پی ایس ٲسۍ أسۍ پران تو بھائی آپ نے مجھے کیسے پیش آنا آج میں آپ کی ویڈیوز روز دیکھتا ہوں اچھا ویڈیو چھُکھ ژٕ وٕچھان میٲنۍ چلو بھائی شکریہ تِم دۄہ ٲسۍ اَسہِ واریاہ لۄکٕٹۍ سبسکرائب وغیرہ میں سب کچھ کرتا ہوں تِم دۄہ ٲسۍ اَسہِ واریاہ لۄکٕٹۍ ییٚلہِ أسۍ کلاس میٹ ٲسۍ تو گایز آپ دیکھ سکتے ہو وٕنکیٚنس چھُ کُس تانۍ ٹرائی دِوان تو وٕچھو یہِ نیریا کِنہٕ نہ یہ نیریا کہ نہ ژےٚ کیٛاہ باسان یہ نیریا مےٚ چھُ باسان یہ نیر مجھے لگتا ہے بھائی یِم ژٔٹ یِتھ پٲٹھۍ گٲڑۍ ٹھیٖک تو دیکھیں گے بھائی اگر یہِ درٛاو اَتہِ لایسنس ڈیکس نیریا تے چلاس یار ٹرائی ویڈیوز بہٕ دۄہے آسان وٕچھان لایک وایک چھُس بہٕ کران شکریہ بھائی بہٕ آسکھ دپان یار اَسہِ چھِ پاے یار برادٔری ہٕنٛدۍ بٲے کمپلیٹ تو یہ بوے درٛاو ٹرائی بہٕ چھُس وٕنکیٚنس نٔمِس برادرس نِش جگر ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو آصف بھائی آصف بھائی ژےٚ چھِ آز ٹرائی ژےٚ کیٛاہ چھُے باسان ژٕ نیرکھا کِنہٕ نہ ژٕ تھٲیزِ ناد لگٲیِتھ ژٕ نیرکھ آرام سے ٹرائی اچھا ناد بوزناو تو وٕنکیٚنس گوٚو آصف بھائی أسۍ وٕچھو آصف بھائی نیریا کِنہٕ نہ سنو ٹریٹ دے یہ رٹو اس نیبر کنۍ کنفرم یمن گٲڑ اصل پٲٹھۍ أڑۍ چھِ بامبر کران چھِنہٕ گٲڑ تیز چلان ییٚلہِ ژٕ گٲڑ نِکھ ہور رٔٹزِ کھوور تمی جایہِ پٮ۪ٹھ رٔٹزِ دٔچھُن کھٔژِس کوٚر کمپلیٹ بنٛد درٛاو احسن بھائی وٕنکیٚنس چھِ واریاہ ٹرائی دِوان کینٛہہ درٛاے ٹرائی کینٛہہ نہٕ کینٛہہ ژےٚ کیٛاہ چھُے باسان یتھ کٔنۍ چھُ وٕچھِتھ باسان سہل مگر ییٚلہِ اتھس چھُنہ واتان پتہٕ چھِ گژھان تی پتہٕ چھِ گژھان تی یِتھ پٲٹھۍ چھِ باسان سہل توتہِ اگر ژٕ درٛاوُکھ
आज पेंट तरफ पाटे से उनमें मैं यार ये बह खम ये बह यस लागो ना सब कुछ मिलेगा आज विकनेस गो एहसान भाई ट्राई दिन मैं 100% एमिस पे भरोस ये गैस क्वालिफाई आज तो देखेंगे क्या होगा आगे। आप हमारे साथ जुड़े रहना बे अगर तो मी चैनल सब्सक्राइब आसो करने तो सब्सक्राइब कर जरूर। फिलहाल एहसान भाई ट्राई देवान तो भाई देखेंगे आगे क्या होगा। एहसान भाई चे गुनेत मुबारक कैसे द्राव बिल्कुल भाई मुबारक चे पाई बहुत परेशान हो द्राव ट्राई पाई कि असमें कोपर नेबर हेका गशित बिल्कुल सही मतलब वो क्या सोन चे पान सीधे अनंतनाग भाई अभी कश्मीर को एक्सप्लोर करना। अब हम जाएंगे पहले अनंतनाग फिर शोपियान फिर पुलवामा फिर बडगाम बारामूला यार हर जगह जाएंगे यार इंशाल्लाह रहमान। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए आप लोग सपोर्ट करो। चलो हंदवारी अड़स मज तो वुचित तो अभी हम निकलेंगे कुछ खाने के लिए तो चलो भाई। हाँ जी दोस्तों ऐसा योर रेस्टोरेंट्स पे बत खेमा किन बिरयानी बश लज वारिया ज्यादा बत खेमा बस सोनान बत खेमो क्या ओके डियर पहले हम बिरयानी खाएंगे। विघ्नेश ऐसे मेन मार्केट कोपवार आप देख सकते हो तो जमिया मस्जिद कोपवारा। तो दोस्तों फाइनली ऐसा वाज बिरयानी हाथ से खाओ भाई एहसान भाई हाथ से खाओ बहुत खेवान हमेशा अत सत्य अत अलग मज खेनस काफी टेस्ट अच्छा है भाई काफी जबरदस्त बिरयानी है भजिया दोस्तों फाइनली आउस बह घर विघ्नेस गो वारिया लेट यानी शाम टाइम मे अथस मज कबूतर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। किस टाइम ब्रोह उस में कबूतर रोशमुत उसका नाम मैंने रखा था चांदनी सो खूबसूरत बे बह तमिस आलो कर सो पाने मे निश सके कम तन जानवर तम दह मे आव समझी तो आज रोट में ये कबूतर आप देख सकते हो। ये कबूतर ज कलर वाइट प्लस ब्लैक आप देख सकते हो। ये कबूतर त्रावन बह विघ्नेस यल युथी बह यल त्रावन यह गि और योर कुन जाए यह गि सीधी पन घर तो अस करो चक ते वो यह गि सीधी पन घर किन यह चल और योर। चलो भाई ये व्यूट पत्थर यह गो सीधी पन घर। दोस्तों मे रात अख व्लॉग कोर्मुत अपलोड कह टाइम पत पे डिलीट कर वन ये पन्नी आसान दुश्मन खैर छोड़ो। तो आज का व्लॉग ना यही एंड करते हैं। उम्मीद चुस कर तुम आज व्लॉग पसंद आमुत अगर तुम आज व्लॉग पसंद आमुत तो मोन फेसबुक पेज कर जरूर फॉलो यूट्यूब चैनल ते कर सब्सक्राइब ताकि तुम रूजो मे सोशल मीडिया फैमिली से जुड़ित। वह दियो मे इजाजत अल्लाह हाफिज।